الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سبيل النجاة وإن شاء الله عنوان الخطبة يكون حول الرؤيا كما مدى هنا من قبل haray musidɓe ɓawnande khutbatul haja on yewtere nden ko nde yowitoto inchallahu ko bange ko wiyete kon koyɗol nde wonno ɗum feƴƴiɗoɗen e gurdan tawi no yilodiri kadi ha mi arti kadi ka mimbar ɗo mi woltay fimu lawol ɗimmol fi honɗum goo on ko hunde yowdirde aqida ko fiɓete ka ɓernde gongine e gollitire ka tere ɗimmum ɗum khutba wanno ɗon yalla renan en jogiiɓe laawol kisal ɓe feƴƴinno nde ñande kisan mi heɓi raddu sattuɗo e juuɗe goɗɗo dartotoɗo goonga o noddilan an direct o yewti yewtereji buy mi gerde makko ha men ronki famondirde oy ko mi yaw mi rutto mi wiwa wonde nano woniri min ni waɗata ko nande ɗum min koye bindi mi ƴette nasso
hayso ko manami wole min komi goɗɗo mi gollirta sona hadiseji sellude ko kaaqidanno miɗo jogiti ɗum mi rewira ɗum Allah hammaya si mi andi hadis sella mi gollirtamo mi udditatamo kadi e yeeso yimɓe ɓe min ngel mi ronki famodirde o darti gonga kono subhanahu wa taala jarribinomo o yiwno ɓaawo muɗum haray gonga dartetake alhaqqu ya'alu wala yu'la aley gonga on feeñay wonatake hoore gonga si gonga feeñi kadi a inni a ombiray ɗum junngo ma ko heɓa wirtere heɓa probléme taw mo jaɓa dartade gonga ko baton annabi nuhu on ni wiyete gonga ko piiji ɗiɗi wawɗa goo on naata e muɗum jaɓa gonga gollira gonga daɗa ɗiɗaɓel mum pottoɗa toɗen ko firgoji ɗi feƴƴa hiɗa e naware molanade kono Allah no yurme ma ɗo wona ɗon ha ñande goo ara ƴawa e bato e kargo goo tati on sa waɗi ɗum a halkoto daragol yeeso muɗum dobbete wawata heƴude yeeso a heƴata yeeso mum sakkagol gonga oɗo koyɗi ko minnirno yowiti aqida ko naatay ɗum yimɓe ɓen e laawol sirku heewugol ɗuɗuɓe meɗen alay no hooli no waɗi Allah goto no rewde Allah sirkanta Allah yata ndaaro kono noon ɓeynayi siko sadaka ndaaro siko sadaka koyɗol ɓe ittay ɗum ɗo est ce que aɗa mari dalil ma ɗum haray tawi dalil ala haray moƴƴa ɗum noon kadi ittetake dalil on noon koye nelaɗo ittete sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man amila amalan laysa alay amruna fa warad man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa warad hadis mo muslim filli e fottaɗo emo boukhari e muslim kala fuɗɗitiɗo e o fiya kamen ɗo ko alano toon ɗe o fandori dina ko rutete ɗum jommum ka biro Allah ɗum ala ka yoɓe few kala fuɗɗitiɗo golluɗo gollal ngal yamiroɗa men jolale mum on ti perdi o yoɓetake tawa de na joddi falɗa ka Allah sinelaɗo gollala yoɓetake ɗum sinelaɗo yamiral ɗum ɓe waɗe haqqille ma ɓe tabinti ɗum golla yeeso maɓɓe tawi haqqille maɓɓe no mum a yoɓetake sunnaji ɗin tati si goɗɗo e mum rewale mum imma qawliya imma fi'liya imma istiqrariya si ɓe ma kalden ɗon hunde si huuɗande ma ɓe gollano gollal ngal ma ɓe yamira ngal golle ma ɓe yiyano ngal golle yeeso maɓɓe tawi haqqille maɓɓe no mum ɓe tabintini haray ngal golletake ngal mara nafoore siko dewal fandorɗa a perdi ko wujuhun amilatun nasiba tasla naran hamiya gueece tampoje golla naata kadi yite wulgue sa lundike nelaɗo sallah sallam e sunnaji maɓɓe ɗin haray ko lawol daɗal ngal noon sunnaji nelaɗo ɗin sa sallam koyɗi nelaɗo sa sallam ɓe maki wondema haray ko wiyete ko wahayu taƴi hakkude men e asama Allah on kay wata ka wahayu taƴi few ka jippinoɗo e nelaɗo sakkitode ko jippi kon ayejere ne andi ko an alyawma akmaltu lakum sifani ɗon piiji koɓe nawdade bar nden ɓe holliti wonde wahayu taƴi hakkude men e asaman o way satta yimɓen seeɗa ɓay way satta seeɗa ɓe wallintini ɓerde maɓɓe ɗen ɓe yiyeten ko wiyete ko mubashirat no lutti mubashirat koyɗol moƴƴol e juuɗe neɗɗo moƴƴo o hoyɗangol ma o hoyɗanengol ɗum ɗon ko hunde moƴƴere kono na ko waɗete dewal sariya wo huntata e ɗum ɗon sariya wo immota koye ɗum ɗon ɓay nayi tawne maɓɓe si koyɗol moƴƴol a hoyɗi ɗum hoore ma welto si goɗɗo hoyɗima welto kono wona ko mahorte e mum dewal hay e hunde haray sa hoyɗi koyɗol sadaka ma goɗɗo hoyɗima sadaka wona e itton sadaka sina tawaɗa mari dalil olle jolale nelaɗo e sahaba e maɓɓe ɓen e moƴƴuɓe ɓen haray sadaka koyɗi on ko jiibe bal ko feddeji majjuɗi woni ko basori koyɗi e hoyɗi to hoyɗi ɗum ɗa koyɗol nelaɗo sa sallam fewno zamanu maɓɓe on ɓe hoyɗayno sahaba ɓen hoyɗayno ɓe lando si weeti ɓe julni subaka no woodi e mon hoyɗo koyɗol wona arita noon si Allah jaɓi no gasa ko ɗon haadi sakkitorte si tawi woni hoyɗo no woodi o hoyɗitoɓe ɓe fira si tawi hoyɗo ala kamɓe ɓe hoyɗi ɓeynami mbiyen ɗum ɗo ɓeyna kon no firi o firtana ɓe haray koyɗi firataki kadi e zamanu men ɗo kono no woni weñji musidɗo o weñjilan wonde koyɗi no woodi anduɓe fira koyɗi kaare minni hombo o noddita biyankaji minni on ko hombo e ko nelaɗo ko on ko hombo e nelaɗo Umar e Aboubacar wolata si nelaɗo wowli kon ɗum wiɗa tabiyankaji ma goɗɗo goo hara kadi ko konngudi no gasa fenaɗe e hoore makko Ibnu Sirin haray musidɓe koyɗi on gonginen hadiseje nelaɗen e fe koyɗi ko pecce tati walla nayyi koyɗol immorgol ko Allah subhanahu wa taala wono yirta ɗon hadiseje ɗen ɗum noon ɗen ko hunde welde moƴƴude alhamdulillah e koyɗol immorayngol e cheytane eɗen anndi gaji meɗen no
e koyɗol immorayngol e ma miijoji maɗa sokolaji ma ko ma pimma ma ko wewlimma ma ko ɗutta yewtirde fiimu ɗiɗo ɗen tati noon no ara e koyɗe ɗiɗo tati noon a sendidiraɗi sari a sendidirɗo ɗiɗo on noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam tibbul qulubi wa adwayiha docteur jo ɓerɗe ɗen ñawdayɗo ɓerɗe ɗen e ɓalli ɗin on kanko o sendidira laɓɓini pos siɗa gomɗi nelaɗo e ko hadiseje maɓɓe selluɗe ɗen o maaki si a hoyɗi koyɗol moƴƴol ko immorde Allah haray welto si a hoyɗi koyna ɗum bongol mana mettaygol ma haray ko immorde seytane honno watta ittu sadaka fimum la tuuta koye tuso koye ka sengonano maɗa sa fini a faami hatti hakkille maɗe inna Allah mi torike ma ya dandan bonengol koyɗo e kone maggol okkala moƴƴere maggol kone maggol wota yeeto hay e goto ngol lorratama abadallah badin kon ɗo ɗen nelaɗo mofte ɗen tindini en ma Allah ji la yantiqu anil hawa mo haalta e beele ɗon ko ɗum ɗo tindini en siɗa gomɗinimo hiɗa faala jokkuɗemo heɓa bara jokkugol mo qul in kuntum tuhibbuna llah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim haray jokkuma e oɗoɗen masala ko masala aqadiya ko findeyankojo mo yiye mon koyɗol moƴƴol koye morde Allah yo welto ma o yiyanama mo yi koyna ɗum yo tuttu laabi tati ka sengonano makko o moolo Allah e koyɗol ngol hara o yewtare ngol hay e goto ngol lorratamo abadan nelaɗo sini ngol lorratama fellitugol lorratama kono na yewtugol hay goto si a ari yewtude kadi ɗum kadi aray si a ari yewtude kadi ɗum kadi aray haray kono fof e muɗum ko on tigui neyira ko ɗum ɗo sahabaɓe moƴƴuɓe ɓen wona abi salama abi qatada kala maɓɓe hari si hoyɗinowo koyɗol ɓe hoyɗay koyɗol ngol nawnaɓe balɗe ko ɓe mapoto ko abi qatada hoyɗayno nawnamo balɗe o yehi ka ɗimmoje makko o hollitima ɗum on inni wallahi min kadi ko ni mi hoyɗay koyɗol ngol nawnalam balɗe haa ɓe nan nelaɗo no maka sal sallam oɗo ɗen hadise mo wallanimo mana muɗum no yirtanmo no inchallah ɓe wi hande kadi ɓe loppaka e koɓe hoyɗi lorraɓe hande kadi lorratama kadi wallahi sa golliti nelaɗo ko acci kon sallallah alayhi wa sallam yallah waɗen goltiroɓe ɗum harayɓe maki sallah sallam inna risalata wannubuwa qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiya qala fasaqqa dhalika ala nnas faqala lakin almubashirat qalu ya rasul allah ma almubashirat qala ru'ya almuslim wa hiya juz'un min ajza'i nubuwa hasanun rawahu tirmidhi ɓe maki ɗo ndulungu e annabaku ngun taƴi lanni few nelaɗo ala ɓaawo an annabajo kadi ala ɗum ɗon satti yimɓe seeɗa ɓe ma konno weltinoji ɗin toon ɓeyni ko henɗi wonɗi ya rasulallah o inni ɗin ɗon ko koyɗol jaɓuɗo Allah riwaya goo koyɗol moƴƴode joɗo jaɓuɗo Allah ɗum ko geɓal e geɓe 54 geɓe annabako ɗo ɗen o wi an ubada buni samit radiallahu anhu qal sa'altu rasulallah an qawlihi ta'ala lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah qala hiya الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له حسن رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم دول بماكي كوبار بن سامر في لين حديثهم بماكي بلاندك نلا الله في كونغول الله الله بيونك القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا كسورة يونس آية كابان جيغو انيابو نلا ماكي كوني بشرى دون الله بينو ودن بولو كانغورنا أدنا دو gila gorna adna ɗo e yawgol lahara so ɓe yaha noon lahara Allah nelaɗo maki firongol on ɗon kalima ko koyɗol moƴƴol ru'ya saliha koyɗol moƴƴol yarahal mumin ngol gomɗinɗo Allah no yiya ɗum aw tura lahu ma ngol yiyanemo a yiɗa ƴawi ka toowi ma goɗɗo yima aɗa ƴawi ka toowi a yi hoorema e ndayguwil ma goɗɗo yima e ndayguwil a yi hoorema e noone e mbatuwil moolanangi hiɗa woni hoore maɓɓe ma goɗɗo yima si waɗin piiji ko tata ko weltini wonki ko weltini ɓernde hada hasan laba han ronki no moƴƴi kono noon haray koya yewtu giɗo ma si tawi goɗɗo hoyɗanma ko hunde moƴƴere siko an hoyɗi hoore ma ko hunde moƴƴere kono noon mahata ɗon sariya koye ta yewtu ɗum ɗon sona giɗo ma wota yewtu ɗum sifa ɗum ɗon koyɗol ngol ɗo sifa sona giɗo maɗa ɗum ɗon nelaɗo wasi en kono hadis on himo selli on nani filli on ɓe ha joni an abdoulah ibne amr ibne al as radiallahu anhu ani rasulullah sallam qal lawmul busra fi layati dunia e on aya goto arruya saliha yubassaru biha almumin juz'un min 46 juz'an min nubuwa ɗo ɓe maki
koyɗol moƴƴol ngol weltinete ɗum gomɗinɗo ko geɓal e geɓe 46 e geɓe annabako faman ra'a zalika falyukhbir biha waddan mo yii ɗum yo yeeto giɗo makko tun waman ra'a siwa zalik mo yi ko hina ɗum fa innama huwa cheytan ɗum ɗon koye cheytan liyahzunahu fiyo sunine falyanfus an yasari salasan walyaskut wala yukhbir bihi ahadan hasanu rawahu tabarani wal bayhaqi fi shab ɗo ɓe inni siko tana ko moƴƴi yi'uɗa koko hulɓinma koko ɗeñƴinma ma yiyanaɗa ɗon ɗen haray andu ko immorde cheytane fi suningol ma haray wota hulu ɗum ɗon kadi wuttuka sengo nano maɗa siko an hoyɗi laabi tati deƴƴa lewta yeeto hay e gooto wutta laabi tati ka sengo nano ma deƴƴara yeetake hay e gooto moloɗa allah e bone maggol ɗon tawiye to gooto riwaya goo wi wayltoɗa ngal beccal ɗon riwaya goo wimmoɗa salligoɗa juula wota yeeto hay gooto haray lorratama abadallah baadi no yirton noon an awf bun malik an rasulillahi qal inna ru'ya salas minha ahawilu min alcheytan liyahzuna biha ibnu adam wa minha ma yahimu bihi rajul fi yaqzati fayarahu fi manami wa minha juzun min 46 juzan min annubuwa hasanu rawa ibnu maja ɗo ɗen ɓe maaki nelaɗo allah wonde koyɗol ko tati koyɗi ko tati koyɗol gono toon hara ko hulɓinal itte ɗum e cheytane koyɗol gono toon ko neɗɗo yiyata ko miijoto e fewre o fini miijo makko woni e muɗum imo yiya ɗum ngola koye mara ɗum e allah geɓale geɓe 56 e geɓe annabako haray ɗum ɗo ɗen ko fotta ɗum e juuɗe karmakoɓe selluɓe ɓen e nelaɗo sallam haray so tawi ɗum ɗo woni wade foti wade ni goɗɗo wona yo mahu piiji muɗum e koyɗi marra a ru'ya yakrawha mayi noon koyɗol mettaygol mo annabi salamata qala inni kuntu la ara ru'ya tamriduni qala falaqitu aba qatada faqala wa ana kuntu la ara ru'ya fatamriduni hatta sami'tu rasulallahi sa sallam yaqul الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتأوذ بالله من شر الشيطان وسرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره والحديث متفق عليه رواه البخاري في التعبير ومسلم في الرؤيا هذا يوضع حديث موسيقى نسلر آية والقرآن فتادم بخاري مسلم ko fotti hadise e juuɗe sahabajo goto ko ɗoyete muttafaqun alay ko karama koɓe hadise ɓen hadise ala selluɗo nandidire to e makko ɓurɗomo eɓɓetake hay goto oɗo hadis no laɓɓenen en poyfi koyɗi nelaɗo ɓe makki ɗo abi salama hari so o hoyɗi koyɗol o nawnayi ko juuti wano lewru hara mo nawni batte koyɗol ngol maperde abi kataɗa kadi ɓe yewtita on kadi kono wayi ha ɓe nan noon nelaɗo no haala oɗo hadis ñande ko ɓe nelaɗo maka الرؤيا الصالحة koyɗol moƴƴol min allahi ko immoray ɗum ka allah subhanahu wa taala koyɗol moƴƴol ko immoray ɗum e allah ko allah hollindima ɗum ɗon fa ija ahadukum ma yuhib si goɗɗo mo yii ko yiɗi fala yuhaddis biha illa man yuhib wota o yewtu ɗum sona mo yiɗi sowona giɗo makko laaɓuɗo pos surtout hara ko annduɗo sari taw o yewtu ɗum wonɗo o wonɗo si tawi neɗɗo yii ko yiɗi e koyɗol o yii ɗum hoore makko ma o yiyanu ɗimmoje makko wota o yewtu ɗum wonɗo o mo wawi yewtude mo yiyani o kono haɗa ɓe yewtata wonɗo o si o gueɗo makko woyi ɗum ɗo e mum ko yo weltimmo ɗum ɗo kono noon nawi ɓe yewtu wonɗo o wonɗo wona ɓe maw sari e ɗum ɗon si ɓe yi noon ko hina ɗum ɗon ɓay ko welatade ko metta mo yiyata kaleydi ɗo o siɗa ɗani o siɗa fini o ko imma yiya ko welayma ma yiya ko metta e ma tawi noon koyɗol ngol ko metta e ma yiwɗa hawayn ra'a ma yakrahu so yi ko añi falyatful an yasari salasan yo wuttu kanano makko laabi tati walyataawaz billahi yo moolor allah auzu billahi min charri cheytan e bone cheytan wa charriha e bone konko o yiiɗon allah miɗo mooloroma bone ngol ɗo koyɗol e ko woni e maggol e bone tuta ko tutogo ka sengo nano allah miɗo mooloroma bone ngol ɗo koyɗol e bone ko woni e maggol tuf laabi tati allah miɗo mooloroma bone ngol ɗo koyɗol e bone ko woni e maggol ɓaawo ɗum ɗon ɗen o wi haray wala yuhaddis biha ahadan wota o yewtugol goɗɗo ɓaawɗum taw o yewto hay tagaɗo taw yewto ɗum ɗo wiyata bimɓe he hannde ade yi ko hulɓini nani a ndaali tari a famali oɗo hadis he hannde ade yi ko hulɓini hannde mi hoyɗi kaari ka hulɓini yo ittu gerdane mum sadaka yo wattirti yo ƴawrinir to
woɓɓe aɗa no ñaamude ko harmi e nder ɗi koyɗi ɗo ko ɗum ɓe faaldaage ɗi piiji wowle haray ɗum ɗo ko hunde hulɓinide wala e haddis be a ahad nelaɗo moftaɗo wima tawi ɗum hay gooto ɓe waɗanma garanti kadi ɓe maaki fa innaha lan tadurrahu ɓe maaki ngol loratamo few lan si waɗama e hunde ko waɗata few siko lam no yaha ha waɗe goɗɗum kono lan ko hunde nde waɗata fes abadal badi o lorratama ngol koɗo lorratama fes hoolo ɗum ɗon hoɗɗoɗa si tawi ko sanga mo immotoɗa juula immoɗa salligoɗa juula ƴer ko Allah taginanma o kono haray hay e hunde ala ɓaaw toon ɗen ko hulɓini e muɗum hay e hunde hadisi ɗuɗɗe ari mum kono muttafaqun ala yoni ha joni ko noon an abi saïd al khudri annahu sami annabiya yaqul ida ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min allah abi saïd kadi wi si tawi nelaɗo nanno makka si neɗɗo yii goɗɗo emo yii koyɗol welayngol mo e koyɗol haray koye morde ka Allah falyahmadillah alayha yo weltano Allah e ɗum wal yuhaddis biha yo yewtir ɗum kadi wa ida ra'a hayra zalika mimma yakrahu so yi koyna ɗum e ko añi fa innama hiya min alcheytan haray koye mora ɗum e cheytane falyastahid min sharriha yo moola Allah e bone on wala yazkuruha li ahadin wota o yewtongol hay gooto fa innaha la tadurru ngol loratama abada ɗum ɗo ɗen ko hunde laaɓunde poy wonde garanti e juuɗe nelaɗo Allah on koyɗo konno watta amma man kadaba fi hilmihi amma fenugol woɓɓe kadi fenay koyɗol naaɓol no woodi hara ko fenoɓe kala mo ko batini yimɓe ɓe ala golle yimɓe no woodi ɓe jokka golle mi salmi tewi mi gollata mi ñaamay ɓeeɗo kamɓe kadi ɓe ɗaɓɓatu ko ɓe woola ara e dambuɗe patron ɓe ma dambuɗe lamɓe mi hoyɗima e ɗeyti gertogal sadaka mi hoyɗima ma haysi ko fiji ndaaru ko hunde ɓurde bonde ko boni hollugol guite mum kode hollaaka fenugol no hoyɗi ko hunde hulɓinide an ibnu abbas radiallahu anhuma an nabi sallam qal man tahalama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sa'aratayn walan yaf'al wa man istama ila hadisi qawmin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udunayhi al'an ka yawm al-qiyamah wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin sahihun rawahu al-bukhari fi ta'bir hara oɗoɗen hadise musidɓe ko hadise hulɓiniɗo e fenoɓe ɓen inna no hoyɗi ko hoyɗa nelaɗo ɓe maki kala hoyɗuɗo koyɗol tawi o hoyɗali ngol o hoyɗinkini onni o hoyɗi tawi o hoyɗali ko sama kala ma ko soobe o fawete ñande ñalorma dargal yo tokkidir leeɓi ɗiɗi ko o wawata wadde kon few yo tokkidir hakkude leeɓi ɗiɗi o wawatale wadde mo heeɗi ke yewtere yimɓe gundo yimɓe mo ɓe faalaka yo heɗo tawi ɓe suuɗade mo suutti ha o heeɗi ko sila honkinte ka yite jahannama uddire noppi makko ɗi ñande ñalorma dargal ko bakkatuji ɓurɗi jande ko jande woni konde ɗo bone arano on ɓurɗo janɗude on tartibo addirde ko heɗa e hollugol hoore mum wiya no hoyɗi ko hoyɗa ɗiɗi on si neɗɗo heeɗi ko yewtere yimɓe wujjo heɗo yewtere yimɓe gundo yimɓe ko woni yewtude hunde ɓurde bonde ko boni ko yimɓe waɗi mecce mum hannde tati on wa man sawwara suratan usdib mo desini mo foti photo o lettete fe photo on kullifa o fawe kanen yanfuka fiha nde wuttata e makko ruhu walaysa bi nafikin o wonali wutto ɓayo heɓata ruhu pellet annan fof si hawti heɓata ruhu si neɗɗo ƴettiɗo photo goto pet tiroɓe photo ɓe yoka seedoɓe photographe gonɗa tirirde ko dessin no mari ɗowdi mara ɗowdi photo no harmi ila yawmel qiyama haha aqida ko dewal rewirtegal Allah kadi finde ni ko ɓayi ɓe finde mum nde ñoli ko ɗum waɗɗi piiji ala ko hutorede sina ɗum photo ko hunde harmude illa bi darura kala mo koɓen koyta ko a daruriyat bihul mahsurat lorraji ɗi daginayi ko tawata hara ɗum ɗo no rentinano e muɗum photo ko yeru lorra on pette dagui siko a jaɓuɗo Allah jokki sunane laaɗon sallah sallam sana mo atta rewede hoore leydi on koye photo o iwri hoɓɓe ne ustad kono noon photo on tawi ala ɗowdi ka ko mari ɗowdi ko wiya wallahi aaki laaɓodire reedu pos photo on o janɗi o o fanɗi o mara ɗowdi o mara ɗowdi o ko dessin o waɗa o ko photographe waɗa o seytane kadi no développe de dewal makko ngal yo kasi kanko développata ko tirete ko nde wotere waɗa tray nde wotera ko photographe hara mara ɗowdi ko photo wiyete ko mari ɗowdi ko photo wiyete si sendidirte kala no wiira warra ko photo wonata hay hunde ala e muɗum sowona no harmi ƴettugol ngol no harmi alɗinorgol ngol ittora wula ka suudu muɗum ka salon muɗum kala ka album muɗum
kala ka waɗɗama ka jiifama kala ka waɗɗama ka hakkude coñji ka walisiwal kala ka waɗɗa photo no harmi lorra makko on aray amma ƴettowo on kañum ƴettuɗo on kanko o fawete photo goto peesa tiiri aduna ɗo ñande dalngal a fawete a waɗi ruhu e makko letteɗa kadi lette alkabru ha ñande yiɗoɗa e allah fawma ya waɗu photo wonki toon a heɓata wonkiki allah kanko waɗa e wonki e kulle e wonta kulle kanko mari wonkijo o waɗa e wonki e mum letteɗa e mum ha dalngal daro ndaare si ɓeydete ko ɗon hattirta haɗa ka seeɗa photographe ɓen min heɓal komin golla ma ɗaɓɓude si min heeɓi allah torane min allah min toranta kon allah ɓawi min amenen tagui on allah tagu ɗon on ɗaɓɓanay on ko gol ko heɓon arsike allah taguima o arsikete hooloɗa ɗum ha hoɗɗoɗa wallahi kono ta ɗaɓɓiri arsike no harmiri tirugol photo no harmi janɗi fanɗi noon e wo noon no wira warra sona daruri on ko photo passeport photo carte d'identité photo watteɗo e terrain photo no andirɗen noon ko sifa ɗiɗo pettu woni daruri on photo e permis de conduit sifa ɗiɗo photo ji no ittita nder toon ko lutti ko fopp no harmi ƴettugol ngol no harmi huutorgol ngol huutoro woyno nambara makko on sa waɗi ka suudu ma malayika yurmede natta e suundu malaikaɓe yurmede ɓen haysi malaikaɓe naata e toon ko malaikaɓe kuddi ɓen malaikaɓe yurmede ɓen ɓe natta e suudu ka photo woni ɗum ɗo yonima lette ƴettoɓe photo ɓe ñande ñalawma dalngal kam ɓuuri sadde lette yimɓe fof ñande ñalawma dalngal ko Ibn Abbas haalan ɗum ɗo ƴetto photo o inni min komi tiro photo yettolan ko honno Ibn Abbas uddi tan sahabaji nal sa sallam tulde gandal la duwani allah faamimo o jaabin duwa on o inni ɓattoga o ɓattimo ha o fayi bala junngo makko hoore balal sagata o inni mi yetto makko mi nani nelaɗo no wiya sallah sallam mi nani nelaɗo no wiya yimɓe ɓen fof ko ɓuuri sadde lette ñande ñalawma dalngal ko tiroɓe photo ɓen wallahi kala bani adama yaɗɗo e gueddol nogol wawi o ko allah ko ɓuuri sattude lette ko tiroɓe photo ɓen ɓayni allah wi ala foɗɗo toñude foti e yawɗo no taga sifa komi tagata ko nandine taguji tagu angu ko photo tiro photo photographe eno na golle ko golle harmude seleɗe oɗo Ibn Abbas o innimo tawi be golla ɗum mi tindinte ko waɗa haray tiiru pelle ɗen e cuuɗi ɗin e leɗɗe ɗen e kaaƴe ɗen sifa ɗum tertoɗa kala ko mari ruhu kala ko mari wonki photo mum no harmi par ce que hara ko wonde wonki a fawete a waɗa e wonki e muɗum coongi e mawba e bani adama photo mum no harmi ƴettugol no harmi alɗinorgol si tawi noyno e suudu ma mara feere a fusa e hoore nden o ti fusta portoɓe lanatullah alayh alyahud on nasara ɓay ɓe anndi ko waɗa islam hino kamɓe ko ɓe waɗi kon hannde a mara piihum ko gollitirte hay e hunde sona photo no e makko seeɗa ɓe anndi e gorko si waɗa makko on boni julɗo si waɗa makko on ɓe naati ka waɗa ɓe bonnimo waɗa on hara o woni jiwo hannde kadi na o hunde a mara hunde goltirta hannde gilandema e almiti ka sonnaɓe ka kuriji heɓude ittirkum peɗa ko ay ɓeygu ma e mi ɓeyga fof komin jogoto ko a mara hunde ko photo ala e muɗum fopp no waɗa photo ko seyɗa finani eɗa waɗi ɗum waɗa sa soodi almeti maɗa yetti ɓeygu ma ɗo maapi fidina mon kan feƴo hoorne ha itta sa soodi kay janguirɗo lombita ɓaawo jon itta photo o ma ɗaɓɓa karambol bikki fusa hoore nden kala no guerte no wiɗa warra o ko me haɓen ɓeɗo ɓe wonen haɓirde noon si a soodi ittirgum peɗa lombita ko goɗɗum kaydi um kono nder to hakkude poorewum e janggo kumɓe waɗɗuma o sorta kaydi um photo kum hawka a gollira photo ɗuma ittirgum peɗa kumɓe doni photo kono wallahi ɗum ɗon so wattanaliɗi ɗum ko hunde hulɓinide e meɗen noon haray la tagu sarruya illa ala alimin aw nasi ɗo ko haɗatay ko yewtugol koyɗol e juuɗe wonɗo o wonɗo tawiyata wonɗo o wonɗo koyɗol ngol hoyɗuɗa an abi hurayrata annabi sa sallam qala annahu kana yaqul la tagussu ruya ala illa ala alimin aw nasin sahihu rawahu tirmisi wa darimiyu nelaɗo ɗo ɓe maki wota on fillo koyɗi mon ɗin sona e dow gando sariya ma laaɓowo reedu ganduɗo sariya ko walla laaɓowo reedu on gando sariya laaɓa reedu yankojo ko on sa yetto koyɗol ngol hoyɗuɗa tawiyata wonɗo o wonɗo koyɗol ɗon anndi annabi yusuf alayhisalam e babe mum annabi yaquba ka suratu yusuf fuɗɗonde ya bunay la tagsus ruyaka ala ihwatik tawi yewtu koyɗol ma e seeɗa so yimɓe ɓen ha saka seytare ɓilo hakkude mo ɗon anndi ɗum ɗon ɗen e ɗoɗen ko yewtta en hadise o ɗo ko koyɗol arruya la tagaw malam to abbar fa ida abbaraha waqat koyɗol ngol fira yanata e kolngol hoyɗana ko fimo ha ngol firte si ngol firama attiɗo ngol firde o ko firde ngol koko ɗum siko gañoma noon wolanɗa siko jahilijo noon wolanɗa o firra ngol no boniri
siko majjulo wolanɗa hara ko majjulo anda o firangol no boniri ko ɗum waɗi haray ko nelaɗo neyi en ko ɗum do waɗen ne'itorde ko feƴƴuɗen to ko ta yeeto koyɗol ma won ɗo won ta yeeto sona gando gandon ka yettoma tun o yettoma awa koyɗol moƴƴol moƴƴi haronke ta yeeto hay goto nelaɗo maki mo hoyɗi ko moƴƴi ko geɓe 56 geɓe annabako haray ko hunde moƴƴere immorde ka Allah si ko moƴƴi welata on tigui so tawi ko metta on tigui ko yo tuttu laabi tati ka sengonan makko o moolo laabi tati e bonengol koyɗol e bone kone maggol taw yeeto hay goto lorotama gila ɗon de heeɓi lekki mbawi gandu yettiɗa kono sa yeeɗi ke jahilijo oyna ɗo ko ittugol nagge sadaka ɗum landike nagge ɗum landikema nagge sadaka si kala ko batini ka yiɗɗa haaltaki si ka patron jo ɓelandema ngeloba si tawi ɗa toyi mbuuɗe ɓelandema nagge sina ɗum dammol sina ɗum gertogal sina ɗum wofonde koɓe sirkinte ɗo ɓe natte sirku ya waɗu malam anzalallahu bi min sultan ko dalil arale mum koyɗol ngol watta hay hunde nambara ha ngol fire an anas ibne malik radiallahu anhu qala qala rasulullah sallam inna ruya tagaw ala ma tuubbir wa mislu dhalika mislu rajulin rafa rijlahu fa huwa yantaziru min mata yada'aha fa ida ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddis biha illa nasiyan aw aliman sahih rawahu al-hakim hadith selludiraɗo ɓe maki ha koyɗol hingol yana e kolngol firira wo karwande fiyaka no wayi o misal ngal wano gorko so towni teppere makko nde o palke tippugol himo sabbi honto wallintan so tippi lanni ɓorota ko tippi si firama lanni si goɗɗo mon hoyɗi koyɗol awa o taw o yewtugol dey sona laaɓanomo reedu ma gando kon ɗon e laaɗo mofteɗen tindini en sallllahu alayhi wa sallam joni noon ɗoɗen ɓe rerdini kadi alhassu ala tabiri l hasan li ruya ɓe holli ɗo yaade fir koyɗol ko firo moƴƴo si tawi tum ɓe fira koyɗol firgol ko moƴƴi ko mi wima ɗo kon ko raɓɓiɗi kon ko wiwgol ko koyɗol moƴƴol no ɗum moƴƴi hano ronki kono taw feƴƴiɗon de yeytoɗamo ɗum ɗaɗen nelaɗo ko wi koye fe koyɗol wiya koyɗol moƴƴol nongol wayi wo so gaynima sifanade inna koyɗol moƴƴol moƴƴata ɓuuri ngol ɗo koyɗol moƴƴol ni ɓaynaɗo ɓe maaki en firi koyɗol ko moƴƴi woni waɗi ɓe maaki o ɓissa ɗo hadis selɗo mo yeeso mon ɗo joni o yeymo ko sonnajo go fewndo nelaɗo sa sallam modi makko julajo import export mo yiɗi yaagol toro tawi o yahata wono haaliban ko ɓuri ɗudde kon accida mo e reedu accamo ko sowi so arta sonnajo on o yahay tun noon sonnajo on hoyɗa koyɗol hulɓiningol e yiyay koyɗol ngol ora ka nelaɗo o hoytoɓe koyɗol ngol ɓe firanamo ko laaɓa wonira no ɓe firiri noon o hoy ɗum laabi ɗiɗi ma laabi tati ka ɗiɗi ma ka tati o ari kadi yeetagol ɓe o luttiɓe ɓawa luttiɓe tawi ɗon ninan Aisha radiallahu anha nena Aisha wi kon ɗum waɗi oyni ko nela ɗum faalayde oyni kon ɗum waɗi honɗum faalɗa nena Aisha tigi irti ko soñji makko honɗum faalɗa hakkude mo o inni ko koyɗol mi wowi hoyɗude ɓe firtanalal ngol wonira no ɓe firiri noon ko sifa ngol mi hoyɗi kadi ngal faala yetaɗo ɓe kadi ɓe firanala ɓay waɗi tikke kono ɓe hollir noon firirte te Allah muy goɗɗum ngo nde ñande oyni wolnan koyɗol ngol oyni ami habbota oyni no wowlanan min kadi ɓe wallidiray nenan Aisha radiallahu anha ɓe irti kamɓe tigi ɓe soñjimo ɓe jaɓali ɓe soñjimo e saddanmo ken ha o wooli koyɗol ngol ɓeyni so tawi guite maɗen gongiɗe fenanalima siko haalɗa ko gonga moodi ma lutto e ka yeyto a heɓay boobo gorko ƴaggano bonɗo bandi heɓata koyɗol bonali ɓuri ngol ɗo ka tawi noon ko ɗum o hoyde nelaɗo firanamo nelaɗo kanko ɓe firanamo moodi ma iwta voyage e jang o hewtita an kadi a jibinayi boobo gorko ɗigganayɗo mawɓe muɗum koyɗol goto firoje ɗiɗi ma tati laabi tati nayi ngol firede hay probléme o aali juɗɗen ka hoore o ooli kono ɗum defuɗala kono ɗum defuɗala kono ɗum defuɗala kono ɗum defuɗala min nani nelaɗo wolan haari tan honɗum fawɗala nelaɗo hewti landi kono ɗum wullata nena Aisha sifanimo qissa on ɓe maki e Aisha kono ɗum hawjani toon piiji ɗin mi yeedi ke on yon firu koyɗol no moƴƴiri kono ɗum hawjanta e hino nasso hadis o konoɗen e neɗɗo min noon no wenjilan hadahullahu o ɓurno wala wenjirde e hino hadis o an aissata zawju nabi sah sallam qalat kana imratu min ahli lmadina laha zawjun tajirun yahtalif fa kanat tara ru'ya kullama ghaba anha zawjuha wa qallama yaghibu illa tarakaha hamila
فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور وإني نقول وإني نلادو وارك نلادو وإني sonnajo ko sonnajo yaɗo yimɓe madina ɓen himo mari modibbo julajo yahayɗo ko ɗuuɗi so julajo o yahino ko ɗuuɗi ko ndemo yaha o accamo ko reedujo sowiɗo fanɗinde o yahata o accamo sona ko sowiɗo o ara nelaɗo sa sallam o yi nelaɗo ɓey moodi an yalti voyage o accilan ko mi reedu mi yii ko ɗaniɗo yiyata e ɗoygol muɗum wasi tugalal suudu amen ndun tugale suudu ndun no uni no heeli tugala sundu no heli miɗo jibini kadi boobo gorko mo ɗokkere mo yitere wotere awal boobo ɗokko mi jibinta mi yi ɗum ɗo ga koyɗo sala sallam o fini faqala rasulullah sallam aɗa allah wi hayr e ma ko moƴƴere hayr alanniɗo woni moƴƴere hayr ko moƴƴere ɓe ɓeydi firtande o ɓe maaki ɓawɓe maako de hayr on ɓe maaki yarji'u zawjuki alayki inchallahu taala saliha ɓe maaki ruttoto e ma kadi gendo maɗa o eno moƴƴiri inchallahu hara ko hoysuɗo wa talidina hulaman barran jibina kadi boobo gorko ɗiggana hiɗo mawɓe muɗum ɓe kono naɓɓete ga wala ɗum saali yadula ɓiɗɗo moƴƴo fa kanat taraha marratayni aw salasan kullu zalika o yi ɗum ɗo laawi ɗiɗi ma laawi tati kala ɗiɗo laawi taati rasulullah sallam o aray kane laaɗo fa yaqulu zalika laha o wiyana ɗum ɗo ne laaɗo fa yarjiu zawjaha gorko rutto wa talidu hulaman o jibina booba gorko fa jaat yawman kama kanat taati ñande goo ari ɓe no wowi ɓe arde noon laawol tammol ma nayaɓol jooɗi wa rasulullahi gayib tawni laaɗo no yalta wa gad rati tilka ruya haɗo ingol koyɗol gotol ɗon tugala suudu makko nun no heeli himo jibini booba ɗokko ko koyɗol ngolno fa qultu laha ɓawo ari o tawni laaɗo ala ɗon o hewti ka nenan Aisha wa rasulullah wa qad ra'at tilka ruya faqultu laha amma tas'alina rasulallah ko fiyonu landerɗo finiraɗo Allah ya amatallahi encore ɗo Allah faqala to wi ruya kuntu araha koyɗol mi wowi hoynude faati rasulallah mi ala kaniraɗo fasalu anha mi landon fi maggol fa yaqulu hayran o welankongol moƴƴol fa yakunu kama qala wonirano o wirno faqultu wimi akhbirini ma hiya nena Aisha maaki yeeto linkon ɗon ngol koyɗol qalat sunnajo o wi hatta yaati rasulullahi accen haniraɗo ara fa ariduha aley mi weeɓitangol e nelaɗo kama kuntu aridu wano mi wowi weeɓitirande ɓe noon fa wallahi nena Aisha ɓe wondi ɓe maaki mi wondiri Allah ma taraktuha mi tertaki o miɗo soñjamo hatta akhbaratni ha o yettilankoyɗol ngol fa qultu wimomi wallahi mi wondiri Allah la in sadagat ru'yaka so tawi gongi koyɗol magol la yamutanna zawjuki moodi maɗa maayoy ka yeyto wa talidina hulaman fajiran heɓa boobo gorko bandijo e ƴagganayɗo mawɓe mum bonɗo bandi fagaɗat tabki o jooɗimo wulla hande kadi wagala to wi maali ko heɓilan hina arattu aleyki ru'yaya nde mi weeɓitannola koyɗo nde weeɓitannoma koyɗolal ngol ɗo fa dakara rasulullah ɗon eɗon nelaɗo Allah naati wayya tabki tawi sonnaji on no fesude faqala laha nelaɗo wiimo ma laha ya Aisha koyen ɗum waɗi o wullata Aisha fa akhbaratul khabar nena Aisha yewtiɓe habare nden wa ma ta'awwarat laha koɓe firani ɓe kon fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mah ya Aisha nelaɗo maki e Aisha kori accu ida abbartum lil muslimi ruya so on firanay jaɓude Allah koyɗol fa abbiruha alal khayr firirengol moƴƴere fa inna ruya takunu ala ma yuabbiruha sahibuha koyɗol wonay ko joom maggol attingol firirde wo ko ɗum ɗon ɗen famata wallahi zawjuha e ndu e o wayasi ɗon o inni mi wondiri Allah gorko makko o luttoyno ka wayasi ton ka goyngol koyɗol ngol o luttoyno ton wala araha mi yaali kadi illa waladat hulaman fajiran mi yaali kadi wallahi sona o heɓayno boobo kadi bande ɓiɗɗo gorko bande o heɓayno ɗum mi yaali sona ko ɗum kadi ɓiɗɗo wonata par ce que wallahi mi humpitino o luttoyno gorko o lutto ka wayas ton o artama
idan koyɗol firetake wal hadisu hasanu rawahu darimiyu hadis on ko martaba ɗiɗaɓo e martabaji hadis ɗe gollitirteɗen hadise labaɗo mo karamokoɓe hadise ɓe weesi haɗa ɗum ɗo ko hunde hulɓininde tindinde neɗɗo yo rento e ko wiyete kon firugol koyɗol sowona tawa o firraygol no wirɗen ni o hawrina haala kan oyna no moƴƴi hara o feƴƴal ɗon o yeytomo o watta kon o moolagol siko hunde hulɓinide aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum sa'il muslimin fastahfiru yaghfir lakum innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله تعالى مرة ثانية قلن الله جوني سبحانه وتعالى كان كون هلتيرون جوكن annabaji makko ko don darangal woni tertoɗen beleɗe won kiije men ɗin ko ɗon ɗen haray hoolare nde woni e kisalngal wa fi sahihain hadise goto yewtayɗoɗe nelaɗo sa sallam har ɓe hoyɗayno sahaba ɓen hoyɗayno kono kamɓe firayno bal aboubacry ñande goo o inni ɓe nelaɗo goɗɗo ari hoyti koyɗol yeeso aboubacry siddiq radiallahu anhu e yoga e sahabaɓe o inni fi allah accum firangol fi allah accum firangol nelaɗo heɓe alsana ma kewa firu o firi o hawri e goɗɗum o falji goɗɗum ngo o inni wallahi a yettolan o inni ko honno way honno wi makuɗa honno mi hawri komi firi kon ko honno makuɗa o maki a falji goɗɗum o hawri e goɗɗum o maki wallahi a yettolan kam falji ɓe maki taw wondu ɓe wolta fi on no hatta ɓe wola si ɓe wolima si ɓe wonɗi ɓeytto maki wolta yejju terto ɓe jaɓali o fillanade mo kalima ka o falji luttir noon ɓe wolnade mo laysa bil hayin wona hunde newinde ni na hunde ko diina ni wattane hiile ɗum hara na e neɗɗo ƴetti ɗum sama kala joɗɗen ɗo e mara ko golle miɗo hoyɗuma a hoyɗi kaari mi hoyɗi kaari terte ɗum na ko fijirteno wallahi ko diina noon ma ɗum geddi molanaɗi moole haray si aboubacar firi koɗolo faljingol fama baaluka wa baali honno wiiɗa min e ma isan hara ko yeesonoɗaɗal noon kadi o firigol oɗoɗen hadis ko tindinta en kono laa sa sallama hadis ono ko sahihain ko boukhari muslim koyɗol ngol ɓe hoyɗi kamɓe jibril alayhisalam no gasa e asrafil goɗɗo e malaikaɓe ɓe yaade e maɓɓe jemma on ko juute nder koyɗol juutugol no nani toon nassu maggol on noon e firo maggol on tawi nelaɗo anda firo maggol kala ko ɓe yi e nder koyɗol ngol ɓe lando jibril ko honɗum ni ɓeyna may ko honɗum ni may haa ɓe gayni e koyɗol ngol ko hatti ɗon on say noon ɓe joɗɗini jibril joɗɗinelaɗo inni amma hunde kaari ka attiɗa yiide kon ko hunde kaari amma ɗimmere nden ko hunde kaari ɗammere nden ko hunde kaari ha koyɗol ngol lanniti kadi kangol iwi ɗon ɗum ɗo ko jibril ni ene laaɗo sa sallam kono ene wawde andirde hunde ɗum hottonde hawra e ɗum ɗon ko fenade noon hottagol hunde gaynatande seleɗin piiji firugol koyɗingol yimɓen selu ɗaɓɓiɗugol firo koyɗo yimɓen selu koyne no humpa ɓen hay ko arsi ko allah arsi ken koyɗe humpa aditade lahara koyne no soñjude hoore men koyne yimɓe ɓuri soñjude hoore men ɓay usaji a yaha ɗo wolnama goɗɗum wayne tun anda wiya a usaji ko hono noon mi watta maliki naɓanama suwaduji 60 yimɓe hoɗo imminimo o jaabi 39 e majji oyni o anda luttuɗɗi ɓeyni oyni kon ɗum mi wiyata yimɓe hoɗo ngon marka o fof imminira marka imam malik oyni wiya malik wi o anda kon ɗum kadi ko feccere gandal no mi anda kono sen ene selal ɗum noon en soñjoto oɗo hadis on ɗo ko sahi hen boukhari e muslim ko hadise molnaɗo moole an samurata bun jundaɓe radiallahu an qala kana rasulullah sallam yani mimma yuksiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya no jeeyano ko na ɗum no landade bimbi so julni subaka o gayni ene goɗɗo e mon no woodi hoyɗo koyɗol e mon so salmini subaka o no woodi e mon hoyɗo koyɗol qala fa yaqussu alayhi man sa allahu an yaqussa qisso ma allah mum yo qisso no hoyɗi tawi noon hoyɗa wa innahu qala zata hadatin ñande bimbira wotere ɓe makani sahabaɓe ɓen innahu atani leyla atiyani wa innahuma ibtasani wa innahuma qala li intalig wa inni intalagtu mahuma yimɓe ɗiɗo ari lan jemma arayɓe ɗiɗo ari lan jemma ɓe immini lan malaikaɓe ɗiɗo koye koyɗol ni koyɗol ngol ɓe immini lan ɓe inni arumayin mi immimiɗo yaada e maɓɓe wa inna atayna ala rajulin muttajain
وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلخ رأسه فيدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يسح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا. o wi men yeyi ha min tawoy gorko gooto no wallindira hoore mum nden gorko goo tiiɗɗo ka no ya ƴettoya hayre ara fusa hoore nde ƴetta nde ɗo hayre tuntere molnade doƴƴa e hoore oɗo neɗɗo wallinaɗo hoore nde lanco peje kene nde lanco nde wona wa condi o yaytana hayre nden cowtoya futtoya wona to o yaytana hayre nden o yo addude nde o arta o hewta ɗo kanko fusuɗo hoore oɗo nden o tawa hoore nden sellino nde woniri noon o watta wano sifa ɗum noon ɗen kadi ɗum ɗo no huwede tun ninani tun ɗum ɗo ɗum continue tun min subhanallah ko boni ɓeyni armay ɓe annda ɗum no konɗum manan ɗo ka kono so ɓe landi kon ɗum ni kon boni oɗo kon boni fuso hoore fusteɗo oɗo kon boni ɓe andali o koyɗo kono ɓe andali ngol ko mesji ko jibrila karama koye maɓɓe o yiyetiɓe ɓeyni armay fantalagna gaala o wi fantalagna men yehi kadi fa atayna men ali ala rajulin mustalqin liga faw min ari gorko gooto walliraɗo hoƴƴudu mum ɗum mo walli hip wallina ajjina way ja akharu qa'imun alayhi bi kalubin min hadid tay goɗɗo no dari no jogii seerawwal mekekkewal way ja huwa yaati ahada siqqayhi wajihi fayusarsiru sidqahu ila qafaw wa min kharahu ila qafaw wa aynayhi ila qafaw tawi on no dari jogiiɗo ngal seerawwal no seerude gilandema gaɓɓude makko ɗen ha yota ka hoƴƴudu gilandema ka gita ka kine ɗo ha ka hoƴƴudu gilandema gite ɗo ha ka hoƴƴudu seeka ha memoya ha yulodira qala wa rubbama qala abu raja fayasuqu qala summa yatahawwal ila janbi l akhar fayafalu bihi misla ma faala bi janbi l awwal fama yafruhu min dhalika aljanib hatta yasiha dhalika aljanib kama kana summa yaudu alayhi fayafalu misla ma faala almarata al ula qala qultu subhanallahi ma hazani qala li intaliq fantalagna ɗo ɗen oɗo sekuɗo ɗo so o waylti ngo sengoɗa kadi nde o sekadi sengo ngoɗo sen kadi gila kinal ɗo haaga gila ka hunduko ɗo ha ka hoƴƴuɗo gila guite ha ka hoƴƴuɗo nde mo gayna ɗum ɗo haɗa ga selli o arta kadi ɗum ɗo koni to wona warrede oɗo o inni subhanallah ko homboni kadi seketeɗo ko homboni sekowo ɓeyni armayn taw en gaynani ko darsonɗa ƴettude qala ɓe wi fantalagna ɓe huccide kadi ɓe yehi kadi qala o wi fa atayna ala misli tannour min aray kadi wono fuuru yiite qala wi wa asibu annahu kana yaqul fayja fihi lakatun wa aswat tawi toon nden haacango hitoji sowto sattuɗo qala o wi fattala ana fih min ƴelliti e on ɗon ɗen fuuru fayja fihi rijalu wa nisaun urat tawi worɓe e rewɓe won toon tandaɓe ɓe ala mona hungar no yimmaɓe jibinirɓe noon worɓe e rewɓe wayja hum yatihim lahabun min asfali minhum tawi dulbendi yiite no ara ɓe iwra ley ñawnooɓe fay jaatahum dalika layb si ndin dulbendi ariɓe dawdawɓe haaca ɓe sonka qala qultu lahum a wimi ɓe ma haulai ko hemɓe ni kadi qala o wi qala li ɓe wilan intalik armay woni piiji tati fantalagna yehi fa atayna ala naharin hasibta annahu kana yaqul ahmara misla dami cangol boɗewol wano ƴiiƴam wayja fi nahari rajulun sabihun yasbahu tawi toon gorko fubbotoɗo mo fubbade ka cangol ɗan ndiyam boɗe jam wayja ala satti nahar rajulun tawino ka fongo cangol ngol gorko kadi jama indahu hijaratan kasira on kan no moɓi tulde kaaƴe molanade moole wayja dhalika sabihu yasbahu ma yasbahu summa yati dhalika alladi kadi jama indahu lhijara fayafharu lahu fahu fayulkimahu hajaran fayantaligu yasbahu oɗo fubbotoɗo ka nder ɗiɗer ndiyan ka ƴawire wo ala o takko ton ha o tampa o ara ka o moɓuɗo ɗe kaaƴe ɗo tulde kaaƴe so hewti ɗon kadi ko ɗon woni ka ƴawire on kadi ƴetta tuntere molanade moole inna yo on hunduko on o loɓɓande ka hunduko makko wembere nden o yilto toon kadi oɗo sa o yehi o tampoyi ha o ara kadi ko noon kadi warate ɗum ɗo kadi minni ko homboni ɓeyni armay taw piiji nayyi armay summa yarji ilay kullam kamaraja oɗo ɗen kadi o wi intalik armay
فأتينا من أرك على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة ɗo min ari kadi neɗɗo bonɗo darande wona ko ɓuri bonde ko yiɗa neɗɗo hen mo darɗa gite muɗum fayja indahu narun yahussuha wa yasa hawlaha o gorko bonɗo darande tawi yiite molanage takko makko himo takkoge ɗo imo huɓɓitange moƴƴitange tun kanko ɗon golle qultulaw ma wimi ɓeyɗiɗo wonduɓe an ma haja ko homboni kadi woni fe geyita ɗo qalali ɓe wiilan intalik armayn fantalagna fa atayna ala rawdatin mu'attamatin min gari e weedu yooɗundu olɗundu fiha min kulli lawnin rabi kala piiji fuɗayɗi dabbune ɗin tawno e mayro wayja bayna zahra rawda rajulun tawil tawno ka tumbo weedu toon gorko juutuɗo a tijjota ko funa yana la akadu ara ra'sahu tuulan fi samai mi ɓaɗata kam wiyata hoore makko nen ka juutugol ka kammu mi tijjirta tawi wata yiide ka hoore nen hattiɗo gorko on ko juutugol nela ɗon sifade o gorko ɗo sallallahu alaihi wasallam ka koyɗo wayja hawla rajuli min aksari wildani ra'aytuhum qat tayno takko o gorko ko ɓuri ɗudde e sukaɓe fayɓe worɓe rewɓe ko mi kami tagano mi yalfayɓe ko ɗuɗi sifa mum ha hande kamuɓe sifa ko miɗon qala wimi qultu law ma wimi ɓe ma hada ma haulai kon boni o gorko konɓe won ɓe fayɓe ɗuɗuɓe qala o wi qala li in tarik fantalagna fantahayna ila rawdatin azima min ari weendu mawndu kadi lam ara rawde tan qattu adama minha mi yal ɓurndu wala ahsana fidda fa atayna baba almadina fastaftahna fa futiha lana fa dakhalnaha fatalakkana fiha rijalun satrun min khalqihim ahsan ma anta ra'in wa satrun akbay ma anta ra'in mi yi to worɓe jaɓɓiɓe men ɓe tawi sengo laba ha feƴƴiti sengo go maɓɓe no kaani ha feƴƴiti qala lahum o wiɓe izhabu fagaw fi dhalika nahar e witin ɓe mi wondi ɓen ɗiɗo tindini ɓe yehe yano e ngol caangol ɗa ɓe yeeɓe yano e caangol ɓe yalti ɓe fof ko ɓe laɓaɓe ɓe wonti kano no ɓe labira ɓurno e labirede no ka anna ma'ahu lmahad fi lbayad fa zahabu fagaw fi summa rajaw ilayna faqad zahaba dhalika suu anhum fa saru fi ahsani suratin qala li hadihi jannatu adin ɓe fuɗɗani lamfiro gonno ɓe inni ɗum ɗo ka yiiɗa ɗo ko ɗo wiyete aljanna aduna o wa hunaka manziluka ko ɗo woni galle maɗen a mouhammadum sallah sallam qala fa sama basari saudan mi ƴawni guitanɗe mi ƴawtinirɗe fayja qasru mislu rababatil bayda mi huɓere étage wi towgi danewi qala li hada manziluk galle maɗen ni qala qultu lahuma mi yiɓe barakallahu fikuma yallah waɗ barke moon zarani fa adkhulahu acce mi nata ɗe ɗo galle mi yiya qala ɓe wi amma al ana fala ɗo joni a natta wa anta dakhiluhu inchallahu a natoyeɗe kono naɗo joni qala qultu lahuma wimɓe fa inni kad ra'aytu mundu leyla ajaban e gila hande mi kawisaji ne fama hada alladi ra'aytu yetelan noon ko mi yiɗo ko honɗum qala li ɓe wiilan amma inna sanukhbiruka min yettoma amma arrajulu l awwal alladi atayta alayhi yuslahu rasuhu bilhajar gorko matanoɗa yiide on hoore makko nen no muncire hayre fa innahu rajulu yahudu lquran fa yarfuduhu wa yanamu an salati lmaktuba ko gorko hunjiɗo qur'an o gollitirta qur'an bal o ɗanto ha waggutu feƴƴa hara o juulali waggutu ka jama ko bonnereji makko ɗin hunjiɗo qur'an mo gollitirta sitta mo hunjaki ko woni hunjiɗo qur'an ko goltiro ko qur'an ɗaɓɓiti kon wa amma arrajulu alladi atayta alayhi yusarsaru sidgahu ila gafaw wa min kharahu ila gafaw wa ayna ila gafaw fa innahu rajul yakhdu min bayti fa yakzibu lkisba aw lkasba tabluhu l afaq amma gorko mo yiɗo on no seeke ka hunduko ha ka hoƴƴudo ka kine ha ka hoƴƴudo ka guite ha ka hoƴƴudo yeltire ngo sengoɗa hara ngoɗa sengo warre noon ɗo arde araɗa selli wattire ko noon tu woniri on ko gorko yalteɗo bimbi o fena fenade ɗo e kikiɗare nde huuɓi tatte anna on fof ko ɗon ko golle makko ɗen so maayi ko lettal qabru ni fa innahu rajulu o inni wa amma الرجال والنساء الأرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني أما بين لا ورب تندا بين رب تندا بين هبين در هو لورو ييته بين دون كو جينو be worbe rew ben non ko aduna ko ben don den woni lette mabbe al qabru non hadal gal daro wa amma rajul ladhi atayta alayhi yasbahu fi an-nahr wa yaqlam wa yulqamu al-hajar fa innahu akilu riba ko gor ko mo yinola to den no fubbale ka der ndiyan jiidan himo ara o ɗaɓɓa ha waɓata ƴewriga sona ka tulɗo kaƴe ɗen on ɗa
on noon ɗen ko ñaamowo riba on noon kono julaaɓe ɓen noon teddungal moɗon julaaɓe ñaamoɓe riba e ñamminoɓe riba ko lettal kaburu so on timayi ha o tawa e Allah ndaare si ɓeydete tawi hara e si tawi o accirante noon tawi on ti ko no ñaamude riba e hoore no gongini riba o yahay few wara o lutta yiite par ce que ara o fenni ko Allah en laaɗo ko woni daruri ka Qur'an e ka sunna tawi hara mo gongini ko sahawtugo woni ñaamirde ndaare sa lettal kaburu ɗen tu yonayi ma so o ɓeydante tefoore yaltanamo say asul iman no woodi allahu akbar yaldande nambar riba riba on noon ɗon anndi hay wattugol 1000 francs on 500 francs heso e 400 francs kiɗɗo ɗum ɗon no harmi fulamuso e men ɓen kala yiyetoɓe ɓeygu muɗum waɗo haaju ɗo ɗi haaju bide aji fof majji ɓe yaha e ɗaɗa hino andi ko koloyaɗa hiɓe dari ɗo ɓe darde e mbuuɗi sensité ɗi ñaamoɓe riba ɓuraaɓe 1000 francs e 9000 francs ko riba sensoɓe mbuuɗi ɓen teddungal moɗon riba golle mon ɗen ko riba yaafo ɗon na noon fiyowel mo mettata sensoɓe mbuuɗi ɓen illa man asamahullahu wallahi on foppo ɗo ñaamude riba ɓayru si dollar e franc guine si wattitama tawi mbuuɗ no lutti ko goɗɗo men hendoto ko riba ñamminɗo riba e ñaamuɗo no fota bakkatu seede on e winduɓe foppo no fota bakkatu ko Allah bakkatu ɓurɗo fannude on ko wattugol nene mum ɓeygu allahu akbar kono ɗo julaɓe wuure mum aki wallahi ɗe yurmi haronki sensoɓe ɓen manan ko maɓɓe mbaɗɗate maɓɓe on ko fenani wallahi ñamateji maɓɓe ni foppo ko riba siɓe renaki ɗeɗo lette ko tongiɓe koɓe mayde sensoɓe mbuuɗi ɓen hassa tan kamen lagin ɗo komi yi ko ƴewtoɗo noon moƴƴa tuubu ruttora si goɗɗo woni ɗo inno o yadan mbiyadin ɓe jamma mo yadan mbiyadin ka ko addu tum miɗo mari no mari ɗo 10 000 dollars addu no woodi adday tunoyna habbolan ɗo miɗo arde o ƴetta kaɓɓum ko o takkitoyoɗa woni riba sa habbe ke wonon ha wari ko riba so jondiri ɗon ko riba hannde kadi labude wattana yiile oɗo ɗen ko lette makko ɗen ni ha ñande dargal dari ndaare si ɓeyte sa yara ɓeytake hayre ka sekko makko lanca hunduko kon hara kadi ko onti hara ka ɗo fubbike e ƴiƴan ha o ronki ko tongi ko mayde lette alkaburu ko lette alkaburu ni ɗen koko e toon ɗo e ngol koyɗol ɗo amma o inni wa amma rajulul karihul marat allaji inda nnar yahussuha wa yasa hawla amma gorko mo yiɗa hulɓiniɗo darande on mo wela darde on gorko kanɗo hulɓiniɗo on himo yahata ko yiite nge mo moƴƴintinange fa innahu maliku khasinu jahannam ko malik ko wiyete ko woni gardi koor yiite jahannama o gardi koor yiite jahannama on ni ɗe ko gardi koorji Allah ko kanji Allah ɗinni wa amma alwildan wa amma rajulu tawil allaji fi rawda fa innahu ibrahima alkhalil alayhi salatu wassalam ala nabina sallah sallam gorko juɗɗo darande mo yiɗa o mo tata tijirto ha hoore ma nde ɓatta e koyide kaw hatti ka asama ko ibrahima alkhalil alayhi salatu wassalam ko kammo jeɗɗaɓo o woni kanko newde fayɓe julɓe ɓen o yettoɓe faɓe wa amma alwildan allajina hawlahu fa kullu mawludin mata ala alfitra فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وي أما بيدو بيبي دور بيبي يودا بأن تاكل موري موسنا الله وبيبي جول بهبت بين هلاكو إسلام بهبا إمو بما يبهل لفاك النبي إبراهيم الجند بدون هذا نغال دارو سابا بيغو جول بيغو إني إيه نلالا كونو بيبي هفلا بين كدي بياندي إن الله لا يزلم أحد الله تونتا غودو o lettata o nelaali jooni noon ɓiɓɓe julɓe ɓen en anndi amma ɓiɓɓe heefere ɓen hade arwande fiyaaka nelaaɗo wonata waɓɓuf ɓe dartino fe ñaawgol e fe ɓiɓɓe heefere ɓen ɓe maake allahu alam bima kanu yafalun kono e o hadise ɗo ɓe taƴi tawi ɓe heeɓi hukkumo immorde allah ɓe inni wa auladul musrikin ɓe inni e ɓiɓɓe sirkoɓe ɓen hay ko keefeero si reedu makko boni ɗo boobo makko heeɓi ɗo boobo maayo hellifaaka oɗo allah walli ko aden aljanna ni allah tooñata e ɓiɓɓe ɓen no woodi wiɓe koɓe kurkaari ka aljanna kono ala kulli hal koɓe aden aljanna ɓeeɗo ko tagaɓe gorosinaɗo no gongi haddi kaɓe maaki assaqiyu man saqiya fi batini ummi wa saidu man saida fi batini ummi malkisaɗo ko reedunene mum malaɗo ko malaɗo ka reedunene mum yallah waɗen malaɓe kono anda mi anda kon ɗum windanoma ñande windande ko ɗo waɗa ettu woni golla ɓayɗa waɗana haqqille e tere timmude ko gollira piiji ɗin landoɗa ko malnata kon golla ɗum landoɗa ko malkisata kon pottoɗa ɗum ɗo ko ɗum wonanma an toroɗa Allah timmode moƴƴere oɗo ɓeeɗo ɓiɓɓe
amma ɓiɓɓe sirkoɓe ma ɓiɓɓe julɓe fopp kala mo ɓiɗɗo mum teeti haray on noon ko aɗen aljanna mo jannede e juuɗe ibrahima alkhalil alayhi salatu wassalam wono waɗa allah waɗɗo libéré heccanke woɓɓe wonɓe saabu mum ɓen ɓe julnaali allah no gasa ha hannde kala taguno ɓay ko suudu catholique ɓe on takko mum ɗen toro allah hadawmulla allah fewnu ɓe kono ɓeeɗo kam ɓiɓɓe e ustajo heddiɗo toon ɓeeɗo ɓe fowtige kadi yimɓe ɓe suura yiya yiite mum no muusi ɓe tampi yiite sunna yiite soka sunna yimɓe ɓe maaya toon ɗum koye juuɗe allah woni ɓe tampata hay e hunde nde yiite ngen gayni fermude nder toon allah subahana ƴetta ɗi pittalɓe ɓe annda taw nde ko yiite ɓe lutti e muɗum kono ibrahima alkhalil ɓaw kama ka yiite kono allah wino yiite ngen yanaru kuni barda wa salaman ala ibrahima ka o yalta mo hisi allah no falno ɗon sumay ha uno e immoɓe yalta kadi ɓiɓɓe hara goto maɓɓe ma yaali somo falno waɗay ɗum kono o waɗali ɓe hikma kanko ko watta ko hikma ko accata ko hikma o waɗino kadi fi hikma yimɓe iman ɓen no anndi hiɓe maaya ɗon hay hunde ara ɓe heɓa musen sattere hunde ɓe heɓa koɓe heɓata kon ɗon ko ɓuuri e fande musen koɓe heɓata ɗon kon wakko hoore goɗɗo musata goɗɗo e men ɗo ɗen ɓe naato e aljanna firawna la'in ɓaawa warri ɓeygu makko mo wari on gomnin ɗon debbo on ko mayata ko inni rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin kalma ko ɓen inni o hollano aljanna on so maayi mayde den kadi ko konde satti o konde satti ko ha hewta gomɗindo allah sine hewti tigi tigi on subahana taala ɓuttita dok yaltirawa nde leeɓol no yalta a maɗɗike sayre taƴitare nden nde lutti e juuɗe ma leeɓol yaltiɗo pooɗugol ngol ɗo itta ko noon wonki gomɗindo allah yaltita ka ɓanndu makko so woni akhirul mataf ka sakkitorde iden yo allah hawlan ɗon arsi koyen gomɗinal sellungal ko imanuji ɗi manque yimɓe ɓen hawladul musrikin e ɓiɓɓe ɓeɗo wa ammal qawmul lazina amma ɓeɗo yimɓe kanu satrun minhum hasanu wa satrun minhum qabih sakkitorde koyɗol ngol ɓe yimɓe ɓe yinɗa tawi sengono laaɓa sengono kaane ɓe yinna ɓe yewɓe yanɗa e cangol ɓe ukkoye toon puuɓe ƴawi tawi ɓe fof ɓe wonti labaɓe ko timmitis ɓen noon ka honɗum nanamo fa innahum qawmun halatu amalan salihan wa akhara sayyan tajawaja allahu anhu sahihu rawahu lboukhari fi ta'bir wa rawahu muslim fi ru'ya wiɗen ka boukhari muslim hadis on wi ɓeɗoɗen kadi ko golluɓe ɓe jillidiri golle moƴƴe bonɗe tawi aslul iman no woodi andi ko aslu iman noon taw si aslu iman no woodi gollel ɗin bonɗi e moƴƴi ɓe golli tawi fayda ɗi fota sengo goo tawi no kaani sengo goo no laaɓa ka golle moƴƴe ɗe woni ɗon laaɓa ka golle bonɗe woni ɗon kaani allah yaafiɓe noon ɓay allah yaafike ɓe o ukkoye ɓe o baharu o ƴawni ɓe toon ɓe wonti ngari laabaki arte maɓɓe ɓe yaafama ɓe naato e aljanna wona ardi ɗon hadise selluɗe goo yimɓe goo yaaki aljanna hara ɓe gollanali allah moƴƴere ko allah tagunoɓe ɓe inne jahannamiyin ma ɓe inne haulai utaqaullahi minan nar rinnaɓe allah ɓen ka yiteniɗe allah ƴawneɓe toon ɗen o lootaɓe ka baharu gurdan winde e maɓɓe rinɗinaɓe allah ɓen ka yiite ɓe naato e aljanna fi hebbingol place wiide lutta e ɗon sen naati ɓay allah foɗi yiite ngen heeway o foɗi aljanna on heeway yo allah waɗanmi e moɗon hebbinirteɓe aljanna o danda en o dandana o danda ɓiɓɓe men e mawɓe meɗen e mawɓe muɗum taniraɓe jurriyaji muɗum yiite ha fa wali zalika wal qadiru alayh ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن تيسر لنا جميع ما سألناك في السر والإعلان اللهم إنا نسألك بأننا نسأل أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببنا فيك برحمتك أرحم الراحمين اللهم حرم لحومنا على النار اللهم حرم دماءنا على النار اللهم إنا نسألك بأننا نسأل أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها كل ذلك عندنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منا ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منها ما لم نعلم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا سرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تحفظ غينيا وصحاب غينيا. اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظنا وأولادنا، اللهم احفظنا وأموالنا، اللهم احفظنا من كل سوء فتن وبلاء. اللهم احفظ أبا غينيا، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجي هذه البلاد من كل سوء فتن وبلاء. اللهم أنت الناجي أنجي هذا البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي هذا البلاد وأهلها برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم ورحمكم الله وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا إلى الإخلاص والأخلاق ولا تختلف وإن بين إخوان قال أمير مصر يوم البعض البعض نعرف كل من وتشكر الرياض ما عندنا وكل الناس كل الرياض وفي كل ذلك سو إذن الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سجت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ay, si kita dalam beberapa tahun yang terjadi, ay kita boleh kita berdoa di mana tahu dia berpada Allah Subhanahu Wa Taala. Ay, jadi di mana kita mesti sampai kontroversi kasih. Dari warga kita, Islam sangat rasis, berdoa kontroversi. Islam sangat rasis, berdoa kontroversi. Mereka itu kalau berdoa وهذا الجنب دون مكافي يمنع الجمع أي دون مسائل كلنا يأخذ دون من إسلام الدين ويجب كبيرة تكون والعجوز في المقاسم فأمانة العلم من باب أمانة العلم لابد يتم على جنب كافي يمنع الجمع في بلاء الجمع في كل جنب كافي يقول فقط هو المقعد القلوب حديث ذلك من فوق الإسلام يجيبنا ويمكننا من دفتر كان يوجدهم دفتر الأستاذ الدكتور أبي أحمد الوالدي أبناء الأعزمي كانوا قول الحديث إنها ينابون هل كانوا يقومون بهذه الحكم على أبو الفايدة ما تقوم قيام سنيو لأنه الآن يقولون كانوا قول الحديث يكون عارض إمام البخاري حديث ناواربون إمام الألباني يوتر ناواربون قول الأستاذ الدكتور أبي أحمد أبناء الأعزمي ناواربون وإنديين kalau begini, apa yang dikatakan yang kemarin, Imam Bukhari awal kemarin, baru sebelum masuk Islam, nah yang itu Islam, kalau Islam mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Hai para yang ini al-Jami al-Kamil fil hadis sahih syarih. Daftarnya Mujallar Sapuri,
kala ko yo me le wa juma koy o wasi be le rabbi kitab wa sunna sagada be ni ustad doctor me fali kitab Quran kitab kono hende doctor me jew ko me ko sunna tu yani ma ko wala di golle ma ko ni wala di golle ma ko na se ba international wala di dala golle di ونادي بلوجه على جنود ولله الحمد لله وجهي وسبتي ومكر الجبتة وقلت يومي كلا قشيل جدلا وليمة كلا قشيل جدلا كلا قادي سماعي أبن نهاية سلا قادي وأن جوان سلا اور قادي سلا جون نوا مو ويسي تنده قوم قاري مرفوع تقاري مرفوع كلا قادي ولا